Menta kasngi ka khan nyau tarik jeliu arjar arpuar, kaseng United Democratic Party Ribhoi District, kalapen itu pait ba no yau ba bayahun lang makdo kumud khot bapura jong ka party UDP, ubala peniaso elade syaka party, hakan nyau tarik jemang arjar arpuar. Laban kedau ba uba bayahun lang makdo, udeu officer sorkar jong ka tenat PWD, ubala syong thaj no nakakam, haka laipau tarik yayong arjar arpuar. Bat hadien ka jing syong thaj ka jong u nakakam, ularai ban rungno syaka kam san hima sima haka jela, dakaba ula jiet ban peniaso no elade syaka party UDP. Hakane ka juk kasngi, ka party UDP kala priang sngob haru yaki khat prangut ki bawan ban peniaso elade bat ka party, kaba kitei ki khat prangut ki kentup khat sangut ki nong yalam barim jong ka seng Confederation of Ribhoi Peoples lane ka kop, haka jing yalam uba Doris Sulen, bat uba F Jalong, rengkat bat ki khat laingut ki khot barim jong ka kop. Bat laingut pat ki nong yalam bahakmat jong ka Umroi Block Congress Committee, ki ba kentup yau ba penskambor langsun, uba deyu ad hoc president ka UBCC, uba Iban Job Renghang Assistant Secretary Youth Congress Umroi, bat uba Lumlang Lamrai Vice President Youth Congress. Lapriang sngoba ye kita ki khat prangut syaka seng, dau Dr. Jemino Mautho General Secretary ka UDP, haka jingedon lang uba Paul Lingdo Working President, uba Alan 3F Dhar Vice President ka UDP, uba Donbok Kamdej President UDP Ribhoi District, UMDC ka Nongpok Constituency uba Balaji Rani, lembat ki wei de ki nongyalam, bat ki khot jong ka party, ki bana ki unit bapher. Nasyukwa ban ong yepi ba kalier ba pla kawan ban pe hakani ke chula ko jungi bat khamtam hakabe de bat kani ke san prothe iswogmen chibon bahobna January jong mi usnem ayeng sa jong iba donbok mo donbok kumden ilayo ya ke jingi kendo jong ki nongelam iba hakmat jong kani Ribhoi District, aku bahag tu kesengi ngelayo, ya kajing peneso, jong iba bat hok normally, siapa ni keseng UDP ke jongi, bat kani kadai hau benai January mo, bat dan bok kani bakla, bat dai na nata, sekiwe kiri orang ba, jong iba simply lawan bat peneso, bat ke parti ke jongi. Agak santarik jong benai April, MDC badan kurang jong kani ka constituency hangte ha umwang rengkat bat kinong kershan ke jong ini ilawan bat peneso bat ka parti UDP ke jong ini bat ka jingelang ha terus ngiru kalong ba shongship hadu kata-kata bagi pat-pat nong shong jong kani ka constituency lawan bat bencngan ini ha tu ka jingelang ha umwang bat ka riu terik jong benai bi ilayo pat sakaway ke kenhon nakaseng NPP apo kajing ilam jong iba Augustine Walang rengkat pat aspa sanpongut dinokersyan jong kaseng NPP hakani ke konstituensi ke jong pi ilawan ban peneso bat ke parti UDP ke jongi bat menta kesengi pat ngiyo sa kajingnya peneso jong kini giriuran ba kibaya kip kibaya ba ya kani Ribhoi District la bon tili isnem bat menta kilawan bat beneso bat kani ke parti UDP ke jongi bangila donkam ya kan jingkala baklobak haka sencha kadar takaba iwan rapat ya kaseng kawa kithiet kijau kiba ubundo mujoka udei na kadowen joka negeri bahkan wan pai yang syakabor san pos nem menshwa ilayo ya kajla megara limba kajiki kabala me kumbashi pos nya e menta ka tinti hin san pos nem naso kajiki pun kadai kajik tum khiem ya ka megara kaba ni hi san pos nem kam chimlom kajela kakum kajik temu kajik binti bagi osmi bijoli. Nah, ini dari
Amar ba mentan kat bagi nongken kinang ikan syahman nganang kenjing hai jadi snem kiba kiseng dari National Party iladan aku malakai kat kendai spa nyokun rio hadu nyokupra prabuai hadu prabulai hadu prabupra hadu kendai po kendai puan hadu kendai pupra ara jalai hadu ara rio nyau arja kendai shpo arja kalai hadu kapra arja kapra hadu arpulai lai ho san snemrenda lai ho san snem lada shimba kulung kami nak kuat juga kami ada lai ho san snem kulung katno katno baru cakiri dikihan je lagi ibarat orang siru dah no lai ho san snem bagi gubernur kini hajo si hajo dan yang ya lan dia lan yang ya asal berlah kayak solution kayak keliti nakran kami haji ngalang ke bawah ini perlu nama media bidon kong kisahi perlu bidon hadir ke bawah ya bun kami ke bawah kan selek kerleng kejalan mereka buat sebab